Kakinhun kino hikai SSA ha kakhanyu tarik urumphang arja arpuar habe krem club thai khubor shillong press club kalapun pau kajing school bam ya hap ha kabe day ba kajing burngam jukino ilam ka Meghalaya SSA School Association banai mukaddama persha ya ka sarkar jalan uba biling do uloang ba watla kaslam hindre ki yo pat ya katulop uloang ba kinye ki ba dawa ya la ka hok hindre om hakani pat kadur ukin tui ki be kino hikai ban perkhat bha yo janjar hadien Hawi day but ka subscription kabakum ka MSSE Central Body kilayat chat menta syakmat banpan arhajar tingka na way pa way unong hikay nakabanta kani ban file case ya ka state Meghalaya ti shushu hawi day bagani ngisngo ban pasat jing mutlem ya ki paranong hikay kibabun le si kimpat yasiu hawi day bagani kapisah kabha bangin ya perkhat bah janai bahatu kabiang ni em bangin aikis ya kasorkan Meghalaya lani ngihaban perkhat bah yo le si kabu jing penban yang ipat hadin tinga kerparu igiwe gi parano hikai gi bompat siu kabha bangin ayasiu kajing smutu kajang asimet namar kambha bangin pen ibor barga sorkan Meghalaya yo lesi la sai pak kapus kajungi kampat dei hiru kata kemingilong stable kemingilong namar la poin yang ida ke SMC kajing menta galong la sai ngihaban penbiang iginom ski babun kinung hikai la dengi keren igi ai kimu ki barang bun kijing duna ti kumuwei nang kinung hikai ngakwa ban pasat jing mutlem bahawi di bagani ka kut kesi kambha bangin yat kani galenti kabaar pa kum kinong hikai SSE hapo ka Meghalaya ikwaro ban kerpat ya ka sarkar Meghalaya bat kata kabayadei bat ka area kum kinong hikai SSE ya ke area kumbalong hadu menta la prabnai kabasa ya ke area kalong prabnai kenti tinggi kerpat ya ke sarkar Meghalaya bala dalong kabala bakin perkhat lem nag bentajongi ki paranung hikai ki bengilakit ngilaba ngile tenrong lem ka imlang kasalang lesi nakabenta bangintay ya ka future jong ki khna tila dalong kabala kin sngoba ni kerpat ya ka state government bakin pelaj no hamploy ya ka area kabangikum kinung hikai SSE ngilayay siya lakata kipo